nti asɛm no ɛsan kɔ the chief justice ho send ye beya or the new judge ebe mayen nyame ya adom ema ne assign a new judge e di mayen nti ene ye be pie mu wo court ema court etena asem no so the court so tena ye no ye lawyers sorry e kan say nana doma hene ye pe no aserve na emra believe ne koye no ne body guys omo wo ne ho e threaten wo mo oma makwan amma oma ntimi an serve wo the say nti no na ye pe kwan foforo a ye de be serve nana doma hene nti ye ba yen so Asantema UK ukuma pimwa apimbeba Asantema UK TV ye trust ya ne de nsamba kwa samamre amane de wo mu ne de nyina ebrel ene ya saba Kumasi High Court 4 nsamba ya koso nyina ne se ebrebi de be mu se emra ewo man num na ba akofo ntimi mfa emra enkuta ana mfa nhye ne nsem se ne dia ekoba se nana samba jafra nsem eye ne gazette ho nsem na ye ka se court chire se ye mfa krata nkoma tumi krata nkoma na do ma hene metwofo ese wo mu mpere ema enipa mewura fie ho enti krata no a o se de ko krata no anko ene ya saba court ye betie de be free court aba na fe ye tie de be koso na de nyina amamo enti ye wo high court for Kumasi ena Asantema UK TV oboba sempre hu gina yi nananom ene mpanimfo ho ye de nsem ho nyina no ebeka ama wo hu de ekoso ewo sampa ensem no ho sinya ye mama kwa ba ye gimoso abusiafo apomboko de nyame ne mo mpa bo bibia boko na mo nso yes ye ho ye pa enemu be mu court edien na efi nation no aba medam ase mefa akonwa so na machia motiefo nyina se ne ye ma motiye no mere kakra bi ne sampa enkonwasem amamre kwan so yewra eka wieye na ne yaka ese yedi hu dwuma administrative adwuma bi a ese the Bono Regional House of Chiefs ne yedi nana Samba Jafla wotosumbienu a wo ye Sampa manhene ne din beka ahemfudin ho a kire se ono ene the paramount chief of Sampa eno nkrata sem ene bepie mu wo the Bono Regional House of Chiefs aye nwunomahene ene domahene eka so mo mfa krata no emma ne se ntino ye ba court ema court grantee se o hye wo so mo mfa krata no nko o ma mfa nko omo san ba court se nka court emma omo ntwentwen so kopem se ommeka asem na wi ansa no mo de akọ court ka twom se de bi na wo hwe ye no mo nsem a mo de ba ye no eni mmra enyina mmra so ne se ntino mo mfa nana nkrata no nko up to now omo ntu ho anamo na nana ene ne lawyers e kan se ne ye doma hene ne nwunuma hene ye no na the contempt of the court omo bo court no enimitia ne se ntino omo san ba court se ye nka nanka otemo ne obetena asem no so e kan se because of some family relation ntino or recuse ne ho afri asem no mo nti asem no esan call the chief justice ho send ye beya or the new judge ebe mayen nyame ya adom ema ne assign a new judge e di mayen nti ene ye be pie mu wo court ema court etena asem no so the court so tena ye no ye lawyers sorry e kan say nana doma hene ye pe no aserve na emra believe ne koye no ne body guys omo wo ne ho e threaten wo mo oma makwan amma oma ntimi an serve wo the say ntino na ye pe kwan foforo a ye de be serve nana doma hene nti ye ba yen so court egitu mo court aka kire yen say yenko publish nioma no e wo daily graphic mo ne yen fa bin metare court notice board so e wo Kumasi ne yen san fa bin kotare high court e wo Kumasi notice board ne yen fa bin tare the Bono Regional House of Chiefs omo notice board na yen fa krata no bi emma officer biara owo the Bono Regional House of Chiefs one yen fa ma no na nyame ya adom a busumi a wo ye nimu aye busumi ensia no ne da etoso don ensia no ne ya sen aba court ama ya ba betena asem no so nti ene sei na ensem no ekoye the contempt summon na ye dey aba against the Bono Regional House of Chiefs the president domahene nana Adwuman Badu all running away from being served no ene yaba say ye ko serve na macho omo wone hono emma kwan emmo serve na ye nso no ye ntimi mfa kontiba ene sikan say ye ko akwa serve ne say ntino ye ba court ema court wa kire yen say ye mfa mra kwan we su na ye mfa serve nkrata no since you have your court what is the next line of action and among be na meet medawase enti nyame ya adom ye lawyer no waja ne administrator e wo court ha say wonji order no to oji order ne wi a processes no be starti daily graphic publication ne beba eno ba su wi a na ne esese ye tare no wo notice board various notice board na yaka no na ye de atare ho na nyame ya adom on the 16th no
ye ba court ne ye ba betenase na judge no hwɛ sɛ dɔmahene esusin Ghana mra na Ghana mra e woto me sin nipa biara o Ghana enti no ene ye ba behwɛ de ebusa ne sɛ ekoba sɛ still de gina eno ye de bench warrant na bekɔ na menem sɛ ne de bia me ka no mmra na ye nananom hyehyɛ ye no ɔmo nim sɛ mmra bi beduru ama ye nya nipa bi sabi te sɛ dɔmahene a ɔmpɛ sɛ obi di mmra so ne sɛ enti no ɔmo bɔ akonya bia eto hɔ sɛ ye free way a ye bɛkɔ wei enti sɛ ye publish wie na sɛ dɔmahene so wɔ ma court no wɔ kwan a ɔbɛfa so a ɔde ne bɛba na sɛsi a ye wɔ media mempɛ sɛ ye bɛdwɔmpo pii ba menem sɛ ɔhunu nkrataa no ene ayi na ɔbɛba na waba bɛkyerɛ sɛ ɔno ena osusin Ghana mra ana Ghana mra susin na yaba court a na yaba behwe ehunu na dɔmahene ɛyɛ ɛwurani ni ya sisi a wetem woni ɛnyɛ wɔ abi ɛyɛ me wɔ apa sɛ court wakasa na upon so many times why I say only so to the extent say court wakasa yanko publish our daily graphic in various notice boards is it not a bit embarrassing baby also na dɔmahene no wa ma jealousy bi a ɛwɔ ni mu no ma na ye nneɔma bi a sɛbi ense sɛ wɔyɛ also ebe kaya mera ye ba court no okotuna badwam e kan say court kan asem a onte ase onye osai kan say wono kura obi ya ade a obeku nipa ama ne kuromfo akwakoyi no obi a oye mera nimni a woye temuani a wotena dwam edi nkurofo asem bi omokotumu na wo betimi atena badwam aka say court kan asem a men so na sebi court na kan asem na still wo so wonde so na ahete say ne jealous bi a ewo ni mu na ofi se oman kronkron bi a ye nananom di omummoja ekikyire ya ye fra no asanteman no ono nso pese wo ye nneoma bi se ne be ya ne de nso beduro saa nanso enye social media ene de kikyire asanteman enye politics ene de kikyire asanteman ye nananom ko ye ene mo de kikyire ye te be bi asanteman akoduro no se wo fi se wahunu e ma na ye ofa e se wo ben asante ahenie no wa bisa wom omo ye ne den no mo nkyerɛ kwan a mo fa so mo kyekyere asante na asante jealousy na ɛwɔ ne mu no nti na ama na ɔyɛ ne ɔyɛ no na sampa ɛyɛ asante man dia ɛnyɛ me ɛna meka abakɔsɛm ɛna ɛkyerɛ yɛn sɛ sampa ɛyɛ asante man dia na ɛbɛkɔ so ayɛ asante man dia nti deɛ yɛwɔ court dia ɛyɛ purposely for administrative purposes ɛnkonnwasɛm ne deɛ yafa amammerɛ kwan so yɛnka nkonnwasɛm ɛwɔ court yɛnam amammerɛ kwan so a Mansa Rose a ɛyɛ Farouk Ahmed a ɔbɔ ne ho samrani yawsa modua ne maame any opinion Adam Watara and the petition ebre yewra esre yewra tam kesi kana tam kesi se wonka e mane tramo ka asem ne wie enti sampa nkonya asem de arbitration no ya kan wie na se ne se amene mo ka se ye hunu se obi di akọ court na ya setting aside ana bibi wo court a ye di ho asem bibia ne ho de ye wo court a ye kan nyina ne ye the gazette process administrative purposes enti ne nyame ya adoma enche Nana Samba Jafla ne din ebaba be ka samp Ghana ahemfodin ho e ma yehunu se ne ye kyekyere ye a ye besane no wa santeman no etopi egina mamre kwan so egina bakosem so medawase na gazette no waka sisi a akwakusise amafu bisa pa eno ho ayi na ye bai eno ho nkrata ene ye share the Bono Regional House of Chiefs say momfa nkrata ne mra ena omo pepe so o kyerɛ sɛ wonfa ma eno ena de bia memeka no Nana Samba Jafla wo yemranim ni ena sebi akonwa na wosom a yesikadwa no enye akonwa ketua a obeye tutrasem e wa abonten nti se yesi court si ye bibi na se wonya na na bekọ mra no mu die na mra ne ka se obi enye bibi na nipa ne so wonya mra ne sesen na na kọ mra mu no no hu no se wabu court nimtia bu court nimtia se odi ba court eno nti na na di ba court nti ensem no mu aye ka no court no betimi ama order se yemfa na na din ensa mu ana se krata no emane mfa Bono Regional House of Chiefs biom na mom national engine direct enti akonwa bebre o se de bia me ka se ye nananom omo kyiche mra no no munim se mra bi bedura ma yanya sebi nipa bi te se dɔmahene a won pese wo no se sebi won se a duru point bi a let's be real and be factual mra na enam so na dɔmahene enya na tumi the Bono Regional House of Chiefs is a creation of the law. The same rana a creative ya and nam so wanya to me a wofra ho so we president of the Bono Regional House of the same rana na ayesha wo say fa enkrata anko na so won fa anko enti ne Nana dɔmahene eye no enye he is not doing it against the person of Nana Samba Jafla but he is doing it against the laws and regulations of the country called Ghana. As I said, so be sorry, so be I want to send ye Nana dɔmahene eye no mo jano mane ye ena meka se eye Nana Samba Jafla eno na papa bi kan no mere bi a etwe mu se
emra na ye ba bechi Israel for no Jewish for no me can say me sorry because me nya Jew ni ye bechi ebia fantifo me can say me sorry because me nya fantini ye ba ya ye bechi ayibefo me say me sorry because me nya ayibeni na emra ye ba bechi mi abo a me ye na fa na ni no bi ene ho obeji mi enu bi enna na doma hene eye politics say ye nneoma politics aba be share institutions bi mu ama o mama enkrofo bi because the political parties and now political powers bi timi benefit free certain things into no ema omu ye bibia omu ndwin ehun nsonso na edi beba but ye mom de Nana Sangbajafla de bia oka or say he will make sure say the law work so that irrespective of any person who has the authority, the person cannot do what he wants, but he would rather do what the law says he should do. Until no more any eternal say ya, and no more yebekoso aye. Until ye damasi na yebekoso damasi. Mema menuya kumaenso myofasi watwaso yewo eye kesiye ewo ye nemu nananom traditional council under the leadership of Nana Sangbajafla. Ye bia na hene ene bia na hema efremo. Ye nhihye no menua de mo befa mo emama hono na yeto ye nsafra obi biara ye da mo asese ne ye de bia mota no krachi ne ye bekoso ama ye ne mo ato na mo Nana Sangbajafla ba wa ba ye oba no wa ba behwe ne ye ne Nana Sangbajafla wodi kan ene ne nua ba ye mo da obetena akonwa no so ye oba hema wodi kan be chechire ye no ye wura enam amamre kwan so e de sampa hye ne nsa no obechechire na waso mu yie because ye wura ka kire ne se onfa ndokra ne mesi enhwe sampa eno nso Nana Sangbajafla obeyuso onko onyi bi mfirimu onyi bi onfa bi nka ho ti ye damase pa awansa na bekono so de kaya bebi etwam ye ba court ko ye na nkosie modehie bi no mentim wase bi sori ma nipa bi firim na adehie nlenu akwato a mokopo mokrabre no sabasabasa no security semati sei medamasi se ne de bia memeka no ade ye wode no ye nse no Nana Sangbajafla ne nananom ene chichire sampa krodua yi ade biara ewo sampa ye de ye nso no ye de akokuo ene chichire kuro no enti se obi aba bebie na dwuma ewo ho na ekwenkan ne nneoma ekwa Nana Sangbajafla behwe se nipa no anya asundwi a wo ye na dwuma emera sa asem ne stu ye no Nana Sangbajafla ekọ various jobs mo ekọ ene omo kokasa ye ema ne ka kire won se ni esi ye no enye yesuban na mbom enkrofo bi ombetena akuro no mo na emanso ne baaye na omudi omusika kwhye bi no machi a ye kyerɛkyerɛ wo so plot bi a ye de bema wo mo a asem no buti a wo mo no obo no mo hye sa nneoma na chi a wo ye sa nneoma no bade enso ye mfa sekan ye mfa kontiba ye mfa tuo se ye ne omo kokko ye befa mmara kwan so enti emra eye to ye pe no Nana Sangbajafla ne ye sese ye bia no mmara kwan so ene amamre kwan so no ye nam so e de aye bambofo biara eso ati a wo nim se sa program e bekoso wo ho enti we believe in the legally mandated security agencies say omaye omadwuma a bibia ensi ti etu ye nsa fro bibiara se momra na sampa e yasondwie mai chance na obekono o kan bi me pesa ka wo cheme ana so wo chima eti ase na menti ase o ka se mo nkrata no amode bakọ no regional house of chiefs na no wo no ba sabi obia pesa o chimu se na no no obia benya ne dia maako ana mo ya ne baako dia komo mo nyina meda say the contempt eyi na ye no judge no order na wo mai nyina ne se krata na ye di ba court no sa nkrata no yenfa ne yenko publishing or daily graphic mo ya publishing or daily graphic mo na ya yi copies ne ye dia betare the high court notice board e wo Kumasi ne ye di bi nso akotare high court ai wo Sunyane notice board ne ye di ba ko nso akotare the Bono regional house of chiefs notice board na ye di copy e di ama officer biara owo Bono regional house of chiefs won yemfa ma no se ye ko na clerk ne wo ho yemfa ma no ye ko na secretary ne wo ha yemfa ma no ye ko na register ne wo ha yemfa ma no na eni adanse ye di ba ko akwakomo mo enti after we no eno miemusa eno matusa na mo na wie se ya na judge no edi order ne ba ya ye free court enti se ya me ne wo ka say administrator of the lawyers a omo represent ye no e wo court wa omo gi sa lawyer omo gi sa order no omo nya order ne wie a na omo to ho anamo enti ansa na me nua ne beba no me nam ofidie so na ma ka kire timamufo wiase man nyina se sampa baby a yakwakoduru no yaka asem na wie ema binom enkohye binom achi ema mun create the miniature of Boku in Sampa yebesro bibiara it will not be in the interest of anybody to do that near esese ye nam amamre kwan so eno ne ye nam so yi ye di arbitration aba be mayera akonwa Sampa akonwa so ehye yera ase Chieftaincy Act na ka ne plain sa akonwa bi asem to a baby a akonwa no hye no ne ti hye no baby eho ene ye ka ho asem enti Sampa ehye asanteman ase the right place to for adjudication of Sampa enkonwa asem e ya asanteman
ɛhɔ nso na Mansa Rose ɛne Adama Watara ɔmo fa asɛm no ɔmo nim nnwonome ɔmo amfa nkɔ hɔ ɔmo twɛn mu wɔ Dɔma ɔmo amfa nkɔ hɔ ɔmo twɛn mu wɔ Berekum ɔmo amfa nkɔ hɔ ɔmo twɛn mu wɔ Sunyane ɔmo amfa nkɔ adantia because ɔmo nim sɛ Sampa ɛyɛ Asanteman dia nti ɔmo de ba Asanteman ɛma Asanteman kaayɛ ewie yɛ ɛma Arbitral Award in our favor ɛne yɛ di asɛm ɛnti sɛ wo hyɛ obi akyi na ɔyɛ basabasa na ɔsɛ nneɛma metwe chieftaincy minister adwenya tisu national security coordinator ene obi biara ohia e wo Ghana asomdwe eho hia no bia no se omo madwin enkosa nkrofo no so na omo call omo to order especially Doma hene ene nwunome hene ene wo mo keka ho a eye drobo hene a omo ka ho a omo feel say bringing Sampa down no will help them nwunome the original name eye nwunome omo no ma revoke as say yes e from soma omo din a e won krata so a recently time na omo sum sikadwa nyina no na enwunme enti medam ase ya grace ejeja o I want Brazil Wadaroma oh clearly I'm just over the weekend I'm just because we are Santim I'm then a course so sabi era Santin den odi ni birthday enti enya kwanya ehye den yema ni trinkwa se na ebe ya nyansha wanya odi bu Asantima obekoso anya sa nyansha no be after the birthday no there was Excellency Award, Millionaire Excellency Award, and clearly it demonstrated that Asantima or Mayampa, it clearly indicated that Otumpo is an authority, and the treasurer Ampa, a friend is and Pankasa, and clearly what went on over the weekend clearly demonstrated the authority of Asantima time and again, and finally about court in terms of the facts here, we have come here to make sure that the court will give an order. Now, say being for Kubi more Kruma, say Mufisi be Amranya Jumano. You will tell them that the law is biting and the law can pierce, and that is why we have come before the law to make sure say Sham Crawford no more this Jumano. The law will deal with them. Zi amra any omboye Juma court akasa actually the amonye. I'm just saying 16th June. Monsa amra. And the 16th June before the 16th June come, what do you want to tell the people of this country? Say Mrao Krumano. The Mrao Krumano, the Mra will be effective because Nana Domahina Najun said he will not show respect to the rule of law. Today he is a chief because of law, and he's a justice of the High Court because of law. And then he Wadaroma or him because Emra Namana yo him or judge me because Emra Kasa also opening. And we want to tell the people of this country, as my brother Riley said, national security, all right, all relevant stakeholders within this country. That's Emrani Kasa, Namrani Kasa. We are nobody should come plead and say Obi Pacho. We know very well that Domahin will be cited for contempt. Because he our fumra and will be a Sabian and Sanyo Kruma be our fumra. The law will deal with him, and if the Lord deal with him, and will be a man wanting to say no. If a banish all of us will revolt against this nation because we are saying there must be rule of law and at all time it must be fair, it must be just. Want to make us say, Udi Asema, me omit me, do me find me. Yen pepe, yen fam rantra Kruman. Today the Chief Justice he didn't try because Mrao Krumanum. It's a Chief Justice, no, it's not about the law. And if you are a high court judge, you're not about the law. And this is Mrakasana Union tomorrow. We will see coming days what will happen. And we are very much aware, sir, and running the baby. Wadaroma, and Nana, MJ, you can say, I want him. And this year, Nana Diana Hen, Nana Adiana Hima at all. And I at 31st. I'm sure your best will be now a boy at Chidom, a best Santimania, a boy at Chidom, Nashabi. And an animal matono, Emfa Umuntuye, but Obia Ba, Shabi, and to Sobia Obiano, Obia Behu Sampa, Sumbe, Koso, Ecoswonum. So we are calling every relevant stakeholder within this journey that we are pursuing, that all of us will come on board. I Econo Sampa to let some of the fleck on or Sampano will come and support. There's nothing there, so Uchi, Nati, baby, or baby, no, can be no baby any machine do. In Kwana or Sampa, everybody should come and support to let some of the flag to do the needful and to do what is right. Na monko fo a na mono mo twema nso wo me chef kesim de bia obo abefo tetafiri so asema mo kan se na naka amokum otimi masampa any social media prank uti social media so awan so betima kasa bebre but obi a me baby fi sampa na ebe so what I say ayi a me can me sanko sampa it is also been to called you are just lying. You sit on social media uti baby uti Spain uti US now you sit on your social media behind the screen and now kasa and can do baby. Opa Brian, that day all of us are there and you ensure that there will peace.
and the MOB and interest as in being as in doing good on and now Utio. This is the authority, this is the truth. Radio in authority. And Utio baby is a fake news. It's an attempt to incite as a Mushovia, because but nothing will happen there, and we expect every reasonable being shall be about China, shall be Amana Fair. In himself, say BBC the choir, and I can say to and I got to Sanson Weber. Minini says, and some shall see him. And money of Bushman for because I say, Omuya Muslim infantile. Oh, yeah, because I'm sure all the time bizarre question is a dish bit or and I question. Of course, today again, a dish out to a question. And the Bazet check Ghana for say, why, who respect the law, and who, when a peace abiding citizen. Because yeah, and she say all over the last 8 months. But as a year and she say, no, say be share this year. And it's a dark also sorry say be I'm the name Pata. We want to demonstrate say will be a Sefata be as a uni basso. It is a uni basso there. You bet you be a junior as she said, Obiamra, no more bonnet, or more to the measures as you give on. It is a TBB baby, and no crack and trot. What are my that's it. House Royal Hotel, a ultra-modern hotel beer or a Chumakophobia or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel Ye se Urada Biamwa, was she simu, our Honka Council, or VIP rooms, or executive rooms, and a few standard rooms. Obambody, Enyadia, a Mubium, Echirakaiwo, a Chumakophobia, Onigawe filling station, and a divenu. Over to me a friend of my true free 0249 450 955. K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.